Guys, sewivlog yokugcina-ke lena engiyifakayo manje yaseNamibia. Nami sengikhathele, I'm sure nani senikhathele yimina. Okay, so ngavuka ngakusasa-ke ngalungisa i-breakfast. Kwakusuku le-boat cruise. So niyazi-ke nani ukuthi ama-boat cruise ayazwana nombalo white. Ngase ngifaka-ke nami ezami-ke ngaba muhle, ngase ngithi ukushutha iy'thombe ey'ncanyana. Niyabona nje la mention ukuthi ngifanele ngathi eyami. Sathe sahamba-ke sala esasizogibela khona i-boat yethu. Kwakumakhaza-ke kodwa guys, inhlahla leyo leya boat yayinhle phakathi benezinto zokumbatha khona babengawezwa nje amakhaza belokhu bedansile. Kwakumnandi guys laphayana akekho ayina komunye nazi yana ney'nyoni zakhona azizinhle bafethu. Hayibo indlela ezinhle ngayo ngazi ukuthi ngeke zizey'ndizi kodwa zinhle njengami-ke nami ngiyangibona ukuthi ngimuhle kanjani ngathi nje hayibo okay. Sasuka lapho-ke guys sahamba sayodla inyama yakhona laphayana. Sengikhohliwe igama layo ukuthi yini yazi? Hawe ma ngizokhumbula ngoba ngisazonenzela nginikhombise le nyama. Imnandi bafethu kumixwe inyama ehlukahlukene, steak, ama-gizzards, ama-chicken heart, kuzoba yini usu kodwa kumnandi. Ngizoke nginenzele ngenzame nge-recipe. So-ke safika endlini sadlala ama-games kwasa ngakusasa umuntu wageza walungiselela indlela. Sabuya sesibuya ngeBotswana-ke. Kuzobe namhlanje ngibhajwe la eSouth Africa.